Thombor nakaslem jong udongsan Hima. UMLA kanot Shillong constituency ba Adelbert noro. Lakan tu ya barok kisang balang, kisang san pertai, ban Ïatylli hakum kene kapor haba Kiwei Jaidbynriew, kimut ban Thombor dak bawan ra ya kajing per Jaidbynriew hapo kajala. Ulong ro ba kini kibreu ki banabar kajala, kiwan ra ya kajing kento menta ba dai kajing den yang puja. Tang ban yot daw ya Jaidbynriew kasi, Henry kum Jaidbynriew kadai ban yang Ïatylli. Yang pasti isong at kalong takat ni, kani kadi kajing pensit yang isi, yang i try muluk. Bakin yo daw kidon kajing temu ko balong ka secret propaganda jongki. Ki ko ban wanra ban pensit ban kulit. Namar bakin yo pandai ki kajing temu ko jongki sang dat namar kajing rendi sarkar India mantaka ko apa uranium nang tina po napo nong ba jarin. Dai. Ti kata di Kiwei berkaba aru bakin penjak no penduk pendam no ini ke extinct anong no hier ni ka jenglong Jaidbynriew ko bakar pang ka padon ki may ram o ki may mariang ki kesiar ki rupa ko bon rukom. Ti tani nga syukran ta kata ba dai high time menta mangi ko ki try muluk kaptan ki kon sama na kisang balang beper ngilong ki ba yaisha bar ki bayanya ngilong ru ki ba penkup na dia data kaman siam jono ramba jono ilam masisha bakinum don bantah no kijing long kulit ki baro ai ki wegi matkaran dengan penpau ki mi penpai na kata kam mri sudah ketian nomor kini ki brio ki kri kran kini ki kolong bakin yo daw magidon kijing temu besendat tiga jing dokam jadi kapor menta kolong baparo ki pajba jono Jaidbynriew mo kata bisang balang borok ngindon kita kaman siam jono Ïatylli nama kereta Ïatylli kepala ban ya dah makam ki an mentang ngindon an tidak ngindon sa Ïatylli jam jumut hiro ko mga apan pau po ka korkobor bo review governor balik Mr. Roy kata Roy mo ti bula ada namang ada bi ada apan pau ki mo ini ki tidak sini kan ya keren hiro ba nginom long palasu ya kata kajing long kajong ki nomor kiwan khalang sani gari Jaidbynriew kajong hiro di syariat di banser ke constitution jong kari hendak kiwan na itu kiwan banser tentang constitution jong ke parti tiba ngene iya kajing keren pensit kajing keren ban wanra ya ta kajing fair jong mot ngene i kamtam ki kajing ja ba ban boycott no kayo ka kot apa dika economy mo jong ki Kashmiri tiba ba aru kumba kaja kan hati por jong si iya ba Raki tribal people and ki try muluk ki mi hap ki CE mo CWE kamut badi wan be no iki sport North Korean tekani ru badi ka wei ka ba ka penshrai pendom ko penbitar kan mengidi try muluk mo wan be igi mo kendri ka Shillong bakani ru badi ka kawan hiru na ka sur jong governor bale makini susu ki wan pendep ka ideology jong party mle ki ideology jong ka constitution ti ba ki oman be kum tu temut ka dei ka ba ki kwa pen pedang jubor ngi ya ni si ya mereka ni kadika alam kam tam nga keren ni ki nomi kmat borom ji boleh menestar boleh melir bakin perlu kapor percen spi ki jongki bakin perkat kam tam ndo ki khli nang lawi ki kenjor jonga lawi jong ti tang mas kwa penpau pi ko mas ono ni hab long rang ba ni ka por manta nomor kini ki don ka jom jing thamu ko ba kini odaw ya Jaidbynriew ko jongi namar kidon ki ka secret propaganda ke jongki mereka umur panong mata balik aku mau Jaidbynriew nga appeal karpari kon sama ki jongi namar ini yang lang tali kawai minum so ya fair show prank kawai ki sang balang we political party yang dengan yang lang kong we Jaidbynriew minum pen pai nya ki dak sekian pen pai ki dak kam tamba kamut bangi ngap menglasarem mo dan ni bangi jam nak ko makan basai baka jing ngap ke jongi kamli bangi syarem na di bangi jam ni namar gidon kanongrin Di barat ka jing i jong pi ba kasang BJP yurwing mo hakasha ka IPR represent ki isu ika embat kani ka pamla ban pedang namar kong bester ni ki kumoy penpau ada Twitter mo ni i emba governor uong ba ya sang ki isu ban campaign no pamla ban pedang pamla ban kapan accept taboro tikani kalong ba kadai ka khot na tara ma ngai pan chepan ba kadai ka jing
hot jong kapor ke jing dawa jong kapor menginong kam menong rangbak mo nginum don pak da ko gelenti punya kon tangda gelenti jong ke jing Ïatylli ka jong nongrit Ketua kawai ka seng ro ko pa siti sa ki isu mane mesta bakyo siti iwan prenggam ya ki isu to kan ne kadai kidon kitilang nang ne shlong ro ne na mo push ti hadu office ki isu MP wa kani kalong ta ke ma pa makan kalong baki element kidon biti hano noro tamba ka jing thuan poi biang sata ba kadai kadon ka secret to pakan da jong noro jong no banyo daw ya ne ka ban ko jungi kam tam ngi te ba sen ki isu bat ki wai pa ki sen gi ba ya chakmat ki namur kidon ka nongrim ka ba namur kidon ki ya kidai ka sen ka ba khalan tiki ko ahi bantara lamba kini kam ken pendom ken pensrai barken pen barkadai jiksim kaburu ade komuniki por kaban yo tahu mo pangi ni lesing la bandon ke jing tumu kaban ong ba ngin pentot ngin penwet ya kanu ke jing ya jongka to kumbalong mata kadang ya puja mo ti kini ki element